How long that TV how much I think no that TV most Yakala ke ka bamasango into ifana nalabo baqoshwa lena FAPC. Orentate yakala he yakade masango yathwana le bana ba ile mbalele kwa faith mission. Bakusho lo mfundo umthanda zothi our father who art in heaven. Uthi baba makusho umthandazo thy kingdom come angithi. Manje unkuzimala but our father what in heaven. Hello, but no. What is your problem? What is eating Kinga? Bamboo about my problem is not very big. What you go in Kinga? I come Kuluganga. Are le bodimo Getting short as There is Usola Fela Koloveto Usola Murala Moyo. But you already baptized, you confirm. But you were just so capacity, let's get it. I need to know I'm going to go. She doesn't say to us about the Patsai. What is that? What is that? The Maritan Day, Koloveto Alcelagabe. That is very wrong. What Madam Aikole is wrong. No, I'm not. Oh, Yona asimusenjo. You honor it abamusenjo. Ay, ngempela thola ukuthi ziyahlulana manje. Nomuntu ngobasotisayo. Orentate yabasema yahlulana kumekrezina ngiyibona. Abese baba abesu ufa iloni zami. Orentate uthi una Mfana yothanda zabantu lapha eJerusalem. Hatsomilo ya rapella batho mali wafika abayifomeni emsebenzini. Kambona ntate ile ilifomeni msebenzi. Basha ngoba mara. Yawe se uhira lintate mara. Ena 14 years mara. Ntate mara una le dilemo tse abazali ehluphekile. Asina batswadi ahluphekile. Bazobona umntwana ezitiye lapha e-office. Alumona utata athoyitsa tiye mona di-office. Namhlanje baba lento ophuma wayedikathola wahlala edikathola phela ukushini. Uthi orentate atho ayadikathola dula mane lokushini dikathola. Uthe baba ra sahambe. Ujoda ntate mara ora hartsama. Seha. Ntate mara ora ya ka. Family. Lo ya feme yaro. Family to fix up. Feme yaro lo ya upirisa ba. Mara wati ai mati baba. Abale uthande sowe. Abale ayodula sowe. Bayasestimela. Hali kana stimela. Uthi ezwe izwi labantu masango. Awuqala ngithula ntate masango. Jabo uyafuneka Jerusalem. Yho bayabashiwa Jimise. Utoma abodleli izwi lamphindezela. Uri hawu ngithulela liyangihatella musi. Avela baba baba sengivuyile. Yebe sewukhutlela arumntate kukhutile ke. Athi hawu ay God loves me. Wathi baba wathi uNkulunkulu uyangithanda. Hey, God loves me. uNkulunkulu uyangithanda. Hey, uNkulunkulu uyangithanda manje. Mudimu wanirada. Hey, ayidabona baba ra ngothola kanjani. Uri ntate Manje bayaqala ke nomsebenzi. Yaba umsebenzi wona uyaqala. Kodwa ke before wenza konke lokho. Uqala umsebenzi. Empapile uqala umsebenzi. Profitile koKristina because alo profit waseMpumalanga. Profita koKristina usaprofitile utafisa mu profita kutswa Mpumalanga. Utakosebenza. Uzawukhulumisa indebele lo. Hayi ngisindebele. Angithi thina amazulu nesithele. Indebele. Indebele kuwena. Ujuba urintate bona ngimazulu. Walomzulu angisiyena. Mina ngiyikhulu angithi. Urintate bona amazulu namathuba. Kunale mazulu kunale batho sihlukene. Urintate bafapane batho bana. Kodwa sonke sizalwa malandela sobabili uZulu nokuthula sizalwa malandela. Urintate bale babedi jalo. Uri ujuba Manje basize bona ngeke sisize le. Ngempela wafika umprofeti
kanti nitapita bamgqibela bamkhafulela bamutsala kamathi lesuthu angasazi lesisotho hasi nomfazi akanaye nemfumali baprofiti hana baburamiko baprofita ndatera lona mwiko bathi abalenzele ini isondo naye akithi yona bayitembakele igama lesondo baba bamumphele libitso lakhe wathi bamntoyi no uzawuba yini Dade mulo itaba St. Paul's Morning Star angithi wathi itaba St. Paul's Morning Star namanje seseyini lizwane emthini St. Paul ngakela babuza alina malayini ngapha nangapha uthi that orentate lina libanda labona lilikhubedu halina iline kamona kapha ka umshito watshela mpilo uthi baba bebe sebayaqhubeka ke oh the spirit so manje ke hayi ke kwahamba ke ko Christina ke ngokubona ukuthi umuntu wesifazana mayisefika uba izulu lingiphendulile nami sefikile lo muntu engikhuluma ngayo kono Christina jole kamfume umuntu wamme athwale ngojumonisele this is a very sensitive one uthi baba le ndaba lena indaba ebukoka kakhulu uthi kamba kala uri naki muthu wamsandi ngenxa yokuthi mina ngingumuntu wesifazana ngeke nasebenza muthu wamuntu angeke ngisebenzele umuntu wesilisa impale ukuthi umuntu umurumetse hunna kepha izulu limthumele kimi ari kita muka ke yena uAbudi wathi ngizamthatha ngiye naye kubhuti Abudi Petros Mulo ubhuti ukhuluma ngoPetros Mulo umuprofit the founder of St. Paul muqaphi wa St. Paul uthi no Petros tanamu umbiza kanjalo uzakusa Petros Mulo wathi wathi ngavuyisa uPetros Mulo awusebenzele ukuba awusebenzele wathi when you are done with this young man wathi masawuqedile ngalo mfana bring him back to me mlethe kimi futhi so I can deploy him sokuthi ngize ngimthathe ngimthume ke ngayihamba kanjalo yayikho bontate tsamaya kathile kwenzeka kanjalo phela dade wari watsala ka yona tsela eo ka manje baba mayela aphayana esetshenzela dade hali mbona ngitasebeletso kwamloyo walayela ukuthi hey lo muntu lona phela sengimbonile ufana nathi lo muntu ntate mloyi yaba yona uthwana lero liyena ke muprofita fihla kwamanje empata bayela ri tayipata sike siyomema nobaba wethu babukisile riyo rubita limtate ata kuwori muthi yona hantle ki kwezumgide ematone ukoKristina wababiza wathi today is the confirmation that Petros Masango is the prophet like us uthi baba kwenza komgidi umama Christina wababiza wathi namhlanje kuzakuqinisela ukuthi ubaba Masango naye umprofita njengami umkhulu wami ngizala umama wami ntate muhulu wa ntate atwala mme wa ntate umama wami wazayela St. John mme wa ntate o ile a tswalela St. John engaphansi kwamkhulu ngoba she was unmarried makuzalona ali tlasa ntate muhulu wa ntate wa bone asoka anyana laphana eEverton mani Everton uthi umkhulu sabona umhlolo msukulu wami ntate muhulu wa ntate abasara rabona mhlolo sabona mhlolo bakithi babuntoyi babrami rabona ntate ngisi ntate muhulu nazari bonke ngalo mkhulu ba nazari mkiti wo ka bambiza bamasanga bambeka bamisa ntate Masango bammiya muna babembeka lapho sifamba the abammiya muna sifapalo uthi wayibela kuba bathi haleluya uri ntate ntate umantsara haleluya kanti uyabona ukuthi namhlanje kwethi inamba yakhe ezulwini kanti uyabona nomoro ya hayi tsatsile le ithewile lokuthi uthi kwathi koKristina ukuthi imolitse rimeng masoho lathi koku Christina izulu lithe simbeke izandla wathi sawuqala mina mkhulu Christina ari kutlaqala nina zobeka isandla utlabe ya litsoho ubeka isandla ebese ubiya litsoho yasibona basibeke kanjani ndiyabona ntate o libontsha basibeya jwang sihamba ngakithi kulandelwa kuramiko yabe sewulatela ntate ramiponi hayi sihamba le yena sifapazo sikasumswane tani halisoka kulandela ukuba umlo yabe sewulatela ntate mlomo abali sibusileza abatho umkitsini yabe sewulatela ntate ngikitsini le yena beyasifapa bathi kuphetha heads bathi kuphetha ke wathi babo uramikoni ufana lero ubaba uramukoni wathi ufana nathi akithi koKristina wayekhe babo baba
akere nkgono Christina o ne a hlompha bontate ene be ka seng ya go Christina go lo go ba le ha a na le moholo go bona jalo ena ala le mo ba ke ba empa o na hlompha a latele ka morao ka lebaka la ho hlompha khu ke tshebeletsong ena bontate ba ya kana hlompha noma ngabe uvula inkonzo le ha o bula tshebeletso o bula tshebeletso awuthi ngoba wena umama la uphethe isekethe ha o tho gore bane wena mme o tshwere sekete sozoma lana thuso ibe sokoye kuzoma lana uthi sizo hayi kuba bomoshi isikhathi sakho leyo wabantu bizomfana nje webhanki ikampa wabitha umthinje ukuthi vula kanje umrute ubulwa katsela ugogo Christina umnikazi nomqambo lento ntho ena inetsa ke moqapi wa kerekena umama Christina sozofika lapho ukusadalala funa umuntu noma ngababhuta ongalo le ha ikaba abuta munyana mkana athatha usizo ibe yena nkanthuthi eze yonke le phethini bese ke yakunikeza hayi ukuthi ibe se athetha phethini akutlisise msebenzi uthi baba ha uyamosha uyasiza khawulane ke mabela yenza manje ke Nkosi yami izindlela ezintathu dade o re ditaba tsena di telele haholo ngiyagcina kulena nje leyo langa lelo kuthiwa abantu babe-confirma ukuthi lo muntu o re ntate ka letsatsi leo ba ne ba netefatsa gore motho yona ke they're not confirming, they were declaring angin uthi baba be ba declara liqiniso and then God confirmed angin yaba unkulunkulu uyakonfirma they declared him to be a prophet yabe bona bayadide ukuthi umprofita unkulunkulu wakonfirma ukuthi umprofita mase basusa izandla aba sebatlosa matsogo bomloyo wathi akenemenganyana ubaba mloyo wathi animeni kancane ngiyambona muthuno wathi niyambona lo muntu wenzani ngithetha ukuthwala liru ngithetha ukuthi ufana nathi athwala liru akafani nathi lo muntu muntu yena ukhawani liru uthi lo muntu lona uhlukene nathi uthi nembona wenzani khona manje liyambona uyetsang hona nje kumbusisa kwamasango bambe re tata mohlona lo fatsa ntate masango o itshwere akuthi nebona igula zonke zeyithanda ukuqonda o re ntata ke re ka bona dipulane kaofela di rata ho itshwara yini ba itshwere nami khona okuhleli kuzoke nani o re ntate le uthi lo muntu lona ngiyambuza o re liyambona motho yo unalingelo ngopilong ya hayi unengelosi enhliziyweni yakhe ulingelo lana liqala nini le ngelosi mayiqala lithulaka mayiqala ikhuma uthi yena uyenza nje uthi namanje ngiyamangala ingane zakhe zanele Jimmy nazo sobona nje o re ntate le jwale ke mahala bana ba hae ba tswa dimane Jimiseni lisuwe embambeni la o re ntate le tshwereng mo ha le tsamaya jwalo bana ba hae ngane zayithanda izinto nabona ukuthi uhluke kanjani bakumasana liyabona gore ntate masango o fapane jwalo noma bengibophisa ndingathola ukuthi uvala amasonto abafundisi bambophisa le aba motshwarisa wagcina umfundisi lapha unatshwarwa ke ntate Nyambosi qetelo le yena yaba kuthi wamnyambosi ngilishaye ibhasikili ngilishaye o re ntate Nyambosi unayishapa bhayisikili kuba ukuthi la emva kuyalandela la ibe ntate uyalatela ka morao uthi nyamangala lo muntu bana kuyalandela ke makala motho a ntse a latela haleluya ukhipha amehla ngala uthi ngiye ngisaba ukuthi umuntu noma isila abathuwa gore ibe ke motho ntona kapa ke popo kanti naye uzogcina enzani kanti le yena o tla qetella a etsa a shapa matsogo hayi sengithanda ukubuya